Tidak pak, talaga beres saya. Iya. Tintap ko ito. Beres beres pak. Iya. Papa ada ongkul na lang. Aduh iya. Sagam mana ada, kimi papa itu lagi. Papa. Keberangkatan di rumah. Iya le, tujuh kilo din ale. Apa ya? Ngaci main dulu. Kan bapak ada mati le. Gua maganda sangkolan saya beri bapak. Sangkulan segem aja. Kan legenda. Saya bere nong kake. Saya di na tangan di ke di lelopa. Sebab omong saben. Iya le, gua yang na. Singko tak ngelol dari iya. Menjawab kan, gua bakun ngalah tanah saya di na. Ya kita harap pada ya. Kon kaki ngalah saya di na. Itu nengko ngalah saya bere beri. Iya le, kalah le sebenarnya ruang. Keng tepus kalau, cewek gua yang bekerja. Harap ya. Kaki tak bulan selekura main ji ya. Sampai mengerti tahanan bapak. Apa? Wala bapak sakit, rotang kuilang kui daun biga kisarap ko di. Iya jangan kau tahu bapak sakit. Keng selama sakit tak tahu manyungop ke bang mar sakit. Kakek ngucap masih ranying ngele. Cereng ko tak kopok. Njong ko tak mau tahu pokon. Ko ngala sangkolan tanah saya din na. Imun kakek tak terima. Kursi nga berdepa apa di budin ya. Jong menda papa tade cak atau karan kakek kun setretan dua cak atau karan le papa mesen terus kakek bar sebagai keretan waktuan alen jaga cenga cak atau karan berke sanggolan kakek bar ibrin sanggolan sabar cebere dina mereka la alen ngeding ya. Kiba. Imon dai ya. Maju bila ba imong bingko. Un kaki bengal, engko ya pada bengal. Engko rebi kaki rebi di kana resito. Jangan wah perokok tadi. Wala bedoreng. Kagak ya? Ndi rokok ya? Ko tak mau ngerokok ben. Bara apa ge mak gijereng gide ya? Laging sabi nila. Tahu tanggal dero ben. Patay ning perempuan kisah kali. Isaporan na ya. Kok kang benikot campur. Mbasalin tek kening balay. Agak kiri sebagai watuaan. Pasal pakuwa abi reng-oreng. Lah iya ben. Ijan ko ruwa. Engko ngala tu mantan nasi di seben. Cepas tanggal tek ning perempuan kisah kali. Munji masalah sangkolan ja. Yang mendak nunggu perempuan kenal. Ya sih tong solusi. Apa ben? Apa sih carok ja? Apa kayak manas-manasan ko ben? Ini kang nas manasin ja. Malay tao ring din na. Salah kakek boleh bercarok. Imon jenda iya ben. Tuloy ka balik ka tangal lela. Idem ta sabihin ko, Marzora. Ya? Ba iya lah.
Cak Jayan. Udah apa, Ben? Ah, kemarin. Bah, udah apa, Ben? Nyantos jajan murjora. Acara kenyan. Ayo, Cak. Detik saja acara kan. Kau udah nari beli nantang jaruk deh. Pas apa, Cak? Mau beli nantang jaruk, Cak. Kayaknya tak kelebat pari, banyak harap penuh mayu rawat. Ya, ayolah. Ayo.